Seve murenge ibyo uboni imbere yawe bizashira. Seve murenge gakondo yanjye ibyo uboni imbere yawe bizashira. Nagira ngo mvuge tikanga asohora amajwi nibumve azamura agatoki ntibambone kubera iki njyewe ubwoko bwanjye buricwa isi yose ibibona. Murenge nziza gakondo yanjye uraziriki. Muraho neza bakunzi ba Radio Nchatatu, mwebwe mutwumva murahatandukanye. Ini Radio Nchatatu vugira mu gihugu cy'Amerika, ni muri leta ya Arizona, ni mu gisagara ca Phoenix. Uyu mwanya rero ni itariki 12 ukwezi kwa kane umwaka ni 2025, amasaha ni saa moya z'igitondo ku isaha ya hano muri leta ya Arizona mu gihugu cya Amerika. Burakeye ni mwaramutse kore kutaka bwa Amerika, ndetse namwiriwe ko bari mu tundi turere tw'isi, cyane cyane bari mu karere k'ibiyaga bigari. Radio Nchatatu rero ikabivuga gusa amakuru ya hano muri Amerika. Kuri mikrofone amazina yanjye nitwa Benjamin Rurambira Nkurikiye, njugiye kubana namwe muri iyi nkuru imwe twabateguriye ya immigration. Nizo nkuru zisa nkaho ziriko zivugwa cyane kubera ko Trump ari mu mugambi wo kwirukana abantu badafite ibyangombwa, kandi muri abo bantu harimo abantu biwacu bava mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko turabahumuriza cyane kubera yuko ibo bava mu karere k'intambara, kandi Amerika nayo ikaba yubaha amategeko ya Nations Unies yo gutanga ubuhungiro ku mpunzi kubahunze. Nimba muri bene wacu rero hari abideclare bava muri turere tw'intambara muri Afrika, ni ibibazo bituma abantu bahungana byinshi muri bera bihugu zacu. Ndumva rero bashobora guhabwa ubuhungiro mu gihe bazagera imbere ya judge. Rero tugiye kubabwira inkuru imwe gusa yuko abimukira badafite ibyangombwa basabwa ko bagomba kwiyandikisha no kwitwaza inyandiko bazahabwa nyuma y'icyemezo cy'urukiko. Kubera iki bisa nkaho hafashwe umwanzuro uyu munsi, nuko kuwa gatanu, uyu munsi ni kuwa gatandatu, nuko kuwa gatanu ari bwo umujaji yashoboye gukurira inzira ku murima abantu bose amashirahamwe yafashaga abo bimukira kubavugira yuko ibyo byo kwiyandikisha binyuranyije n'amategeko, kubera yuko babonaga ari inzira yo kwihutisha abimukira batahisha. Akaba ariyo mpamvu ayo mashirahamwe yabarwaniriraga ababuranira yuko ibyo bidakwiye kandi bitaciye mu mategeko kubandika no gusa nkaho bashaka kubirukana. Uyu munsi rero itegeko rirafatwa yuko byemejwe ko bagomba kwiyandikisha. Rero byaba itegeko abo bireba bagomba kwiyandikisha. Iyo tuvuga ari amakuru, ntabwo tuba tuyerekeje gusa ku bantu biwacu, none amakuru avuga mu gihugu cyose. Ariko kandi mukamuzi yuko mubasabwa kwiyandikisha, turi buze kubibona munsi y'inkuru, mubasabwa kwiyandikisha abamaze kwidekarara ibo ntibarebwa nuko kwiyandikisha, kubera yuko deja bo immigration bafite account muri immigration, bafite uburyo basuzuma amadosiye yabo, immigration irabazi zaho bari. Abo ngabo ntibagomba kwiyandikisha. Abasabwa kwiyandikisha n'abatari dekarara, kandi barahari ni benshi cyane. Hanyuma rero uwiyandikishije wese nabwo ntibazamuterura ngo bahite bamwirukana. Uwiyandikishije wese azaja kwa judge, aburane kwa judge narangiza mu urupapuro document. Iyo document rero niyo azajya yitwaza no kubandika. Rero barashobora kuzobafata ama fingerprint nibyo. Naho abantu biwacu bamaze kwideklara ibo nta kibazo, madosiye barahari, barabafite. Gusa icyo bosabwa gusa nuko boza basuzuma amakonti yabo cyangwa se amadosiye yabo ko batabahaye ama appointment yo kuja kwa judge kuburana kugira ngo bahabwe ama decision. Kubera ko bigaragara ko muri uyu mugambi wa Trump n'abantu biwacu bideclare barashobora kubaha ama appointment yo kuja kuburana, noneho bakaba kwihutisha iyo gahunda, kubera ko bisa nkaho n'ubundi byari byaratinze. Ariko kubera uyu mugambi bagashobora guhabwa ama appointment. Bizoba ari byiza ku bantu biwacu, bizoba ari byiza guhabwa ama appointment yo kwa judge, boboneraho n'umwanya nyine wo kuburana kugira ngo bashobore kuba bavuga ibibazo byabo.
turizera yuko muri Afrika ntabazotahanwa kubera ko Afrika ubwayo yisangije ibibazo byayo bizotuma mu by'ukuri ugeze kwa jaji yohita amuha ibyangombwa. Rero tukaba duhumuriza abantu b'iwacu, nimba uzi ko wideclare genda uba amahoro uje akazi kawe, ariko ukomeze usura account yawe yo muri USCIS ko bataguhaye appointment. Muzamuyireba kenshi cyane muri ibihe byo kwa Trump, ntugomba gumisinga appointment yawe yo kuja kuburana. Sinzi aho muzamubirebera, sinzi ko bazabohereza amaletre, ariko icyo cyo kintu cyane mugomba kwibandaho. Ikindi mugomba kwibandaho mu bantu b'iwacu nukumenya uburyo mujuwa umutekano wanyu. Urumva nangu bunyine muri mu mutekano mukeya, byo twarivuze kenshi. Mwirinde ingendo za hato na hato musohoka ama state yanyu, ubundi kandi mumenye uburyo mu controller ama movement yanyu, zo nabyo bizobafasha, ariko mwebwe ntimusabwa kwiyandikisha. Ikindi cya kabiri, nimba hari abantu b'iwacu batigeze bideklara cyangwa bari bagishika hano muri Amerika ko batarakora declaration, mwebweho musabwa kwiyandikisha. Nimba na declaration zishoboka kuri ubunyine mwovugisha abaloya banyu, nimba declaration zishoboka murashobora kwideklara, ariko timugomba kuguma mu kiditi, ntimwiyandikisha, ntimwideklara, mwoba muri ko mwisha mu bibazo cyane gusumba. Rero nimba ufite umuloya wo mubaza icyo mushobora gukora, nimba ari wari ugishika cyangwa nimba hari abasaza bacu baje, murabizi ko muri iyi minsi hari abasaza biwa abakecuru n'abasaza baje, abo mwobaza amakuru kuba loya icyo bagomba gukora, nimba bo kwideklara cyangwa nimba bo kwiyandikisha muri ubu buryo bwa Trump, ariko ntimubicarane gutya gusa mu kiditi mutazi icyo mugomba kubakoza. Nibyo rero, ariko hanini mugomba kugendesha inama abaloya bakagira icyo bababwira. Gusa ihumure turiha abantu b'iwacu bashoboye kwideklara yuko batagomba kwiyandikisha ubugira kabiri, murambabarira. Ubundi kandi twatuzi yuko muri ibi bihe bizotuma abantu b'iwacu babona ama appointment bari bategereje igihe kirekire, ashobora gutuma baja kwa jaji. Hanyuma rero iyi nkuru reka tuyibabwire nyuma y'akaruhuko, uburyo abimukira badafite ibyangombwa basabwa ko bagomba kwiyandikisha no kwitwaza inyandiko bazahabwa nyuma y'icyemezo cy'urukiko. Ni mukanya. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Maître Azara Soubero a fait au gouvernement? Qu'est-ce que tous ces généraux font dans l'armée? Allons jusqu'au bout de la logique. mbere na mbere ni ukumenya ko ahantu umuntu wese ari aho yicaye iwaba ariho hambere. Icyanejeje mu bwana bwanjye ni ukwiga primaire ndi mwacu, nkiga secondaire ndi mwacu, ndi mu bijombo. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsi Congolais. Save Murenge, FP, stop killing the innocent people. Ni karibu rero muri iyi nkuru irambuye, ukaba turakora kuri subscribe, urashobora kuyikoraho kugira ngo amakuru azajya abashikira mu buryo bwihuse. Iyi nkuru rero ifite umutwe ugira uti abimukira badafite ibyangombwa basabwa ko bagomba kwiyandikisha no kwitwaza inyandiko bazahabwa nyuma y'icyemezo cy'urukiko. Mwise mwumva yuko rero umuntu wese uzandikwa azajya kwa jaji aje kuburana, noneho urukiko rumuha urwandiko ko yemerewe, kwahakaniwe, ko ari uwo gutaha. Murumva ko ni jaji uzomuha urwandiko. Bisigura ko n'abarya bene wacu bidekaraye nabo hari igihe baha appointment yo kuja kwa jaji kuja kuburana, ariko nabo bobaza amakuru aba lawyers babo bakagira inama babagira, kugeza ubu nyine nta makuru menshi afatika aberekeye, ariko nuko gusa icyonzi kandi kinari no muri executive order Trump nuko bo batagomba kwiyandikisha. Nibyo rero tuje rero Washington, miliyoni z'abimukira bari mu gihugu batagira uburenganzira bwo kuba mu gihugu ku buryo bwemewe n'amategeko bagomba kuva guhera ku wa gatanu kwiyandikisha muri Minisiteri y'Umutekano w'igihugu, ariyo Department of Homeland Security, nyuma y'uko umucamanza wa leta yanze icyifuzo cy'imiryango irengera abimukira cyasabaga guhagarika iryo tegeko. Murumva yuko bijyana navuze ko hari imiryango irengera ababimukira basabaga ko batakoresha iri tegeko ryo kubandika, ariko umujaji yabyanze. Abo bimukira rero bazanasabwa kujyana buri gihe inyandiko zerekana ko
biyandikishije. Kuvuga ngo urwandiko bazaguha, mujaje azaguha, bizasabwa ko uzajya urugendana. Turahumuriza abantu, suko umuntu wese wiyandikishije bazoterura bagatwara, oya, barabandika. Ni itegeko ry'igihugu, turi buze kubireba hano munsi. Ni itegeko ry'igihugu ryo kwandika abashitsi mutari abanyamerika badafite permanent resident, kubandika mukaba mu gihugu babaza. Ahasigaye bakazaje batumira umwe umwe kugira ngo bumve ibibazo byiwe, kuja kuburana no kumenya decision ashobora kumufatira. Ibyo ni ibisanzwe muri Amerika, gusa n'itegeko batakoreshaga, ariko Donald Trump yashatse kurikoresha kugira ngo abo bantu bose bandikwe, bicare mu gihugu banditswe, bazi naho bari. Nga kujya kwiwacu utagomba kurara muri quartier nyumba kumatabizi. Nko mu Rwanda byarahabaga, senze ko n'ubunyine bikihari, nuko wambutse ku mupaka agiye mu Rwanda hari fiche wuzuzaga, ukavuga aho ugiye, ukavuga n'uzokwakira, aho uzoba, ugatanga na identite yaho ugiye na busanze. Mu Burundi naho birahaba, iyo ugiye mu Burundi ugashika kwa nyumba 10 wagombaga kwiyandikisha, hari agakaye wagombaga kwiyandikisha, bakakwandika bakamenya ko aho hantu hari umushitsi. Hanyuma rero hano muri Amerika naho iryo teko rirahaba ryo kuvuga cy'intambara yuko abantu bari mu gihugu batari abanyamerika, leta igomba kubandika bakamenyekana. Rero nimba mwumva kino kintu Trump ari gukora cyo kwandika aba bantu, si kuvuga ngo arabaterura batahishe, oya, ni ukubandika kugira ngo bamenye, amenye aho bari, n'uwo bakeneye bakazoza amenye aho bamusanga, n'uwaburanye gatsindwa bibaye ngombwa ko ataha bakamenya aho bamukura kugira ngo bamutahishe. Ariko n'ukwiyandikisha bisanzwe bigenwa n'itegeko risanzwe riri hano muri Amerika batakoreshaga. Rero icyemezo cyafashwe kuri uyu wa kane ushize n'umucamanza witwa Trevor Neal McFadden, wo mu rukiko rwa leta ya Colombia, wemejwe n'uwahoze ari President Donald Trump muri manda yiwe ya mbere muri 2017, niwe wamushizeho. Iki cyemezo rero cyemerera ubutegetsi bwa Trump gutanga ibihano bikomeye birimo amande akomeye ndetse n'igifungo ku bantu batubahirije iyo nshingano nsha yo kwiyandikisha. Kuvuga ngo nutiyandikisha urashobora kuzahanwa. Uyu rero McFadden yavuze ko iyo miryango itagaragaje uburyo iri tegeko ribangamira ibikorwa byayo ku buryo yafata icyemezo cyo kurihagarika. Urumva rero ko umucamanza yasabye iyo miryango teseri n'utegeko rya Amerika ryo kwandika abashitsi bari mu gihugu batari abanyamerika. None ikibazo cyaryo ni iki cyo tuma tutandika bano bantu? Urumva rero iyo miryango yabuze uburyo ushobora kugaragaza uburyo iryo tegeko ribangamira ubuzima bw'aba bantu babimukira, nuko bandika kugira ngo tubamenye n'abashitsi si abanyamerika. None se ikibazo kiri hehe? Urumva rero yahise bivuga ati birakwiye ko abo bantu bandikwa. Kandi mukamuze ko uyu mucamanza yashizweho na Trump muri manda yiwe ya mbere. Mu itangazo rero Minisitiri w'umutekano w'igihugu Christine M yashimye icyemezo cy'urukiko, yagize ati Perezida Trump nanje dufite ubutumwa bweruye ku bantu bari mu gihugu binyuranyije n'amategeko. Muhite musubira iwanyu, nimutahe musubira iwanyu, nimusubira iwanyu ku bushake mushobora kuzahabwa amahirwe yo kugaruka mwubahirije amategeko, mukabaho mu bwisanzure kandi mukagerwaho n'inzozi za Amerika. Ikigo Migration Policy Institute gishinzwe ubushakashatsi kubimukira kivuga ko hagati y'abantu miliyoni 2,200,000 na miliyoni 3,200,000 bazasabwa kwiyandikisha. Iri tegeko risha rishobora kuba igikoresho gikomeye mu rugamba ubutegetsi bwa Trump bushize imbere rwo gukuraho abimukira bari mu gihugu binyuranyije n'amategeko. Ibisabwa rero kubijanye no kwiyandikisha, Minisiteri y'umutekano w'igihugu DHS yatangaje itegeko risha mu kwezi kwa kabiri. Muri iri tegeko abimukira bafite imyaka 14 kuzamura basabwa kwiyandikisha, bagomba guhorana inyandiko zo kwiyandikisha igihe cyose bazaba bari kumuvinga, bari kugenda, bagomba kugendana izo nyandiko. Abatazazigira ngo bashobora kuzafungwa cyangwa gucibwa amande ashobora kugera no ku 5,000. Ukuvuga rero ko ugomba kuba ufite iyo nyandiko, icyemezo kigaragaza ko wiyandikishije kugira ngo ntugacibwe izamani cyangwa se ngo bashobore kuba bagufunga.
abimukira rero bari muri iyo kategori ngo bagomba gutanga amafoto y'intoki fingerprints zabo n'andi makuru yerekeye umubiri ngo n'andi yihariye binyuze mu gusaba hifashishijwe urubuga rwa United States Citizenship and Immigration Services USCIS. ngo urwo rubuga nirwo bazoca kugira ngo bashobore kwiyandikisha. Iyo ubusabe bwemewe bahabwa inyandiko yemewe bagomba kuzirikana no kugendana igihe cyose. Ni ukuvuga ngo ni wiyandikisha uzahabwa urwandiko rubisaba ko ugomba kuzagendana igihe cyose. Ikirego rero cyatanzwe n'imiryango irengera abimukira kivuga ko ubutegetsi bwa Trump butagakwiye ngo budakurikije amategeko agenga itegurwa n'ishirwaho ry'aya mategeko rule making procedures mu gushiraho ubwo buryo busha bwo kwiyandikisha. Urumva rero ko iyi miryango iharanira uburenganzira bw'abimukira barega leta ya Trump yuko batari kubaha amategeko mu buryo bwo gukora ibi bari gukora. Iyi miryango rero yerekanye kandi ko iryo koranabuhanga rishobora gutuma habaho ivangura rishingiye ku ruhu racial profiling ndetse n'ibibazo byo guhamya United States citizens ibirego batagizemo uruhare. Murumva rero yuko ngo hariho n'abandi bafite ubwenegihugu ngo bashobora guhura n'izo ngaruka mbi, ugasanga hariho bashizweho ibirego batagizemwo uruhare. Ariko rero ngo iri tegeko risha ngo rishingiye ku itegeko ryo mu gihe cy'intambara rizwi nka Alien Registration Act ryo mu 1940 ryakoreshejwe bwa mbere mu ntambara ya kabiri y'isi World War II. Iryo tegeko ngo ntiryakunze gukoreshwa kugeza ubwo habaye ibitero by'iterabwoba byo mu kwezi kwa 11 zo ku itariki 11 y'ukwezi kwa 9 2001. Muri ico gihe rero ngo abagabo bose ngo batari abaturage b'abanyamerika bafite imyaka iri hejuru ya 16 bakomoka mu bihugu 25 bigizwe ahanini n'abayisilamu basabwe kwiyandikisha muri leta ya Amerika. Mwabyumvise rero ko ari itegeko rihoraho na kino gihe Bush yigeze gusaba ko abantu babandika bava muri bino bihugu 25. Niyo mpamvu rero kwiyandikisha cyangwa se kwandika aba bantu bikozwe na Trump mutagomba kuyifata nk'ikindi kintu, nubwo we afite kuba yo batahisha, ariko kandi mu kwandika abantu bari mu gihugu mu buryo ari abashitsi batari abanyamerika n'itegeko riri mu mategeko ya Amerika. Uwo mugambi rero ico gihe witwaga National Security Entry na Exit. Ico gihe cya Bush niko bise uwo mugambi registration system. Ngo ntiwigeze ugaragaza igihamya cy'ibyaha by'iterabwoba ngo kandi wateshejwe agaciro muri 2016. Murumva rero ko Bush abagabo bose bava muri ibihugu by'abayisilamu yasabye kwiyandikisha muri 2016. Byagaragaye yuko abo bantu bava mu bihugu by'abayisilamu ntabigaragaza yuko bafite imigambi y'iterabwoba ku gihugu. Ari muri 2016 bahise batesha agaciro uwo mugambi wo kubandika. Mu mategeko rero masha yatangiye kubahirizwa kuri uyu wa gatanu. Mwumvise yuko ibyo kwiyandikisha byatangiye kubahirizwa kuri uyu wa gatanu. Abemerewe kwiyandikisha ngo harimo abimukira binjiye muri Amerika binyuranyije n'amategeko, ngo hakaba harimo n'abashitsi bakomoka muri Canada bamaze iminsi irenze 30 hano muri Amerika. Murumva rero yuko abantu binjiye muri binyuranyije n'amategeko batari bwidekarara bagomba kwiyandikisha, ndetse n'abashitsi bo bakomoka muri Canada bamaze iminsi irenze 30 kuri visa nabo bagomba kwiyandikisha. Abatari basabwa abadasabwa kwiyandikisha murambabarira, abadasabwa kwiyandikisha harimo abafite uburenganzira bwo gutura muri Amerika bwa green card holders. Abo ngabo ntibasabwa kwiyandikisha, ndetse n'abimukira bafite visa z'akazi cyangwa n'izindi visa zemewe zihariye, ndetse ngo n'abantu ngo bamaze gushirwa mu nzira zo kwirukanwa removal proceedings, abo nabo ntibagomba kwiyandikisha. Hari abantu bavuga ibintu ngo by'abarefugee ngo turabona ama green card. Abarefugee muri aba permanent resident niyo visa yabazanye, turabona green card, ariko we ntugomba kwiyandikisha. Nturi umuntu utafite ibyangombwa, ufite ibyangombwa ntugomba kwiyandikisha. Mwumvise rero ko abatagomba kwiyandikisha n'abafite ama green card n'abamaze guhabwa gahunda yo gutahishwa, ndetse n'abafite amaviza yemewe binjiye mu buryo bwemewe n'amategeko. Reka rero tubashimire, asigaye tunabifuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu zanyu.
tukaba tuzongera mu makuru yacu y'ubutaha nakagaruka. Imana ibaho umugisha. Bavandimwe, save Murenge, save my home, save Murenge, save my people. Stop killing the innocent people.